Toguchi Goga Fumo, Tama Misa Imandar. Toguchi Goga Fumo, Tama Misa Imandar, Wahi Misa Chanu Juifu, Sakasha Lokawa Makalakar. हजुर जोजोलोपा नमस्ते ठुगु इलिछि सञ्जना चना दिगुदु ठोख नेपाल भाषा एकाडेमी नीति अनक मिडिया या नेबोया भाषा साहित्य हो संस्कृति या स नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ट्ज स न्याना वया चंगु ज्याजो ख ठौया ठुगु ज्याजोले 7 बिया नीति जे अनिता चिकपिनगु न्यानी स वया चनगु दु ढका दासा आछि सञ्जना दि फयगु ज्याजो ख छि मिसा ज्याजो अथवा ज्याजोले जिता प्राविधिक रूपमा ग्वालेना चना दिगु दु रोबिन अले सुशान्त पाखे वाले निनु मंगलबा व शुक्रबा या दिले निनेसिया चिन्निता एलनेसे छता एताक न्याना वया चंगु ठुगु ज्याजो छिस हाम्रो पात्रो हो वाउ टाइम्स एप्स त डाउनलोड याना न हली न्यंक न्यागु ठासे चना न न्याना दे फै नाप ठौया ज्याजो छिस नेवा एफएम युट्युब च्यानल पाखेना न प्रत्यक्ष सोयादी फै ट्वाटवाले ठ्या ठासे अले देश विदेशे चना थके दुगु कला सी पुछला थी विशेष जयना वया चना दिपी छिमिसा टके पिन्त मसिका बिया वया चनो गए ठुगु ज्याजो ख अल ठुगु ज्याजोले थटे छिगु निवास समाजे छिमिसा टके पि गणताक ठन्नुको ललेसा सुना छुचु याना चना दिगु दुले ढैगु खये छिस अन्य वया वया चनो गोजुला अले वे कपिन के दुगु नुगा ख अनुभव या ख त न्यंका समाजे मछा मस्यु ढका ठम ठए लिकुना चना दिपी मिसा टके पिन्त छिस हपा न बिया वया चनको दु थति हपा बि गुछोले छिमिस टके पिन्त मसिके गुछोले ठौन जिन पछम पाहमे जुदी हजुर वे क ख इन्दु नेपाली जु वेक यले चना दिगु खटका दासा वेक त छिस फेसबुके ज्याफुनी इन्दु रका न मसिका दि फै अले वेक या मा दुर्गा नेपाली खसा बा इन्द्र बहादुर नेपाली ख वेक या इच्छा रहि गुए कलाकार समाजसेवी नाप सम्पदा संरक्षण लगे जुइगु ख अले वेक छम सानो पाइला ठैगु संस्थाले अध्यक्ष न जुयादी अति जुया ठौया ज्याजोले वेकन पछि स खलबल या ठौ चिकपिनगु न्यानी जी मेछफु तेते न गदु मेलिपा वेकन पछि स थिथि विशेष खलबल या गुहे जुई है नशा खाके तुम की पी पास पी खाके अला छ तुनी जीसा तूने मजु ढका सिउसा एला है नशा खाके तुम की पी पास पी खाके अला छ तुनी जीसा तूने मजु ढका सिउसा छम एला गुलया जीवन छुखा छमला गुलिया जीवन छुखा एला है नशा खाती सुखे जक तोनी खाके दुख जुया तोनी खाके सुखे जक तोनी खाके दुख जुया तोनी खाके
मतो बले भुगुलो चोनी ऐला गुल्या जीवन सुखा मतो बले भुगुलो चोनी ऐला गुल्या जीवन सुखा ऐला है नशा खाकी तूने ढुंका ढुंखा मछम तले लासा तूने ढुंका ढुंखा मछम तले लासा मुटु छप्पा द्याने खा ऐला गुल्या जीवन सुखा मुटु छप्पा द्याने खा ऐला गुल्या जीवन सुखा ऐला है नशा खाकी तुम पी पास पी खाकी ऐला छ तुनी झिसा तुनी मजु ढका सिउसा ऐला है नशा खाकी तुम पी पास पी खाकी ऐला छ तुनी झिसा तुनी मजु ढका सिउसा छम ऐला गुलिया जीवन सुखा छम ऐला गुलिया जीवन सुखा ऐला है नशा खाकी मेलिपा आकनासका छिता लस्को स्याना चना ठुगुइले छिस न्याना चना दिगुदु नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ट्ज न्याना वया चंगु ची मिसा ज्याजो ठुगु ज्याजोले सात बिया नीति जी अनिता छिकपिन गुनि हनिस वया चना गुदु ठका धासा जित प्राविधिक रूपमा ग्वालेना चना दिगुदु रोबिन अले सुशान्त पाखे वाले निनु मंगलबा व शुक्रबार दिने निनेसिया चिन्निता इलनिसे छता इताका न्याना वया चंगु ठुगु ज्याजो छिस हाम्रो पात्रो व वाउ टाइम्स त लगन न्याना न हलि न्यंक न्यागु ठासे चनान न्याना दि फै टका धासा आइता धासे छिस नेवा एफएम युट्युब च्यानल पाखेन न प्रत्यक्ष सोया चना दिगुदु न्याना चना दिगुदु अते स्वेगु खासा समाज वो दे बाला के यनिति मिजपी जगा मखु मिसपिनो न्यनिवे फेमा थैकु थापु जना न्याका वया चनबु हे ठुगु जी मिसा ज्याजो ख ठुगु ज्याजोले थटे हे छिस ठिठी विशेष जयना वया चना देपी मिस तके पिन्ता छिस मसिका बिया वया चनको जल ठौन मसिकेको झोले जिना पछमा पामे जुदी छिनेवा एफएम या जाकुटे छमा पामे जु बनाता यगुदु वेक ख इन्दु नेपाली जु वेक ग्वारको यलले चनादी गुखडगा दासा वेक छमा कलाकार समाजसेवी नापनाप सानो पाइला रहेको संस्थाया अध्यक्ष न जुयादी अते वेक त छिगु ज्याजोले लस्कु स्यापा खेयो भने इन्दु जु छिता लस्कस्तु चिमिसा ज्याजोले जजलपा सकसितन जजलपा पहिला छिट चाहिँ धन चाहिँ वेट अवसर बिहा दिउ लागि झिमिसा ज्याजोले त योको सुभा अहिले ओके नाप छि युट्युब च्यानलले चाहिँ लाइभ सोया दि पिन त चाहिँ सकसितन सोकुमको भाजु मेज पिन त योको सुभा हजुर तक्ले नापाला छिता पठिस लिब्लासा कोने तक्ले छि मोनि नखल दया धनी एजिया मोनि नखय छिता योको पिन्तो नादो सुभा हजुर अहिले छिगुटो मोनि नख छिगु गठिएना छिस हना दिया ठुके विषयले छोटे दिसले आथो मोनि नखति होला छिसला झझ दागला छि हना चनु एक ख छि नेवाटे यो कल्चर ख मलाई छि संस्कृति ख अहिले वेजा छिस चाहिँ टिका सिनटिउ टिका ढामा सिनटिउ आछिउ चाहिँ अनना चाहिँ झिएको व्यस्तता जुई ठ पिन्था परिवार पिन्था ठै छि पास पिन्था डोकोठासँग झिसिन त्यो बनाए झि भचा व्यस्तता खने दुका ओके हजुर थौन पक्कन छि
सिनय टिना झाउथे न चो कोखा न खनिदो सिन न अझ सिस टिना झाउथे सोला अझ त्याबले आटक न आग्ने बिदि मनि न खै कोमा चानी को मचानी कने तिनी को चाहिँ यो हजुर अलि इन्दुजु छिगु नक्तिन या हाल साले ठो छौ म्युजिक भिडियो प्याउडु एला हे नसा ख कि त यो पनि छौ म्युजिक भिडियो प्याउडु ठो मनि जख पाकेला का चाहिँ सिक्मिन्छ ठुके इब्नी चाहिँ रिलिज जना दिउ ढाले ठो भिडियो विषयले छिसा छोटे हादिसले थुके चाहिँ आजिस अब मेसवेबले चाहिँ छिस एला ये त मलाई ल आजि त चाहिँ एला मरेको मगा छि त सग काट्न खे एला मानिया अब हिसाबमा छिनेबाट एला जन ठो एला ढ्याब्लेला पचसा तोनीमा वे हिसाबमा न छिस चाहिँ छौठो एलायो मेये छौ चाहिँ आन्नु अछिन पारिवारिक एला टोना चाहिँ गेजी छुजी परिवार र गुली ह्याम्पायर जी मतलब गुली हानि जी त यो चाहिँ ओके सन्देश केना टौडु ठुके आ पचा तुसा वास ख मला पचा तुसा न्यागुन आछि स पचा तुसाला एलाए जी म वास ए जी म जी त वास ए जी का आ वसे अपटन के जियो न्यागुन जी फुका बिख मला आ मनु सिन फु यो कुटना बर्बाद जी फु त यो चाहिँ घराइसी मामला चाहिँ ठो एला टोना चाहिँ छुजी गेजीहरू चाहिँ ओके ने त सन्देश चाहिँ के चाहिँ बिहाटे हुनुका हजुर हजुर ट्याबले चाहिँ अलि छिसा चाहिँ ठुके म्युजिक भिडियोले हजुर गेना चान्स पाए जो ल ठुके चाहिँ गयो तरिका चाहिँ आफ्नो याला दिख ठुके चाहिँ जिगु नापायो आजले भूमिका चाहिँ ठुके यो चाहिँ जो मोडल ख के यो एलागोले जि कलाका होला मिसेस हजुर अहिले के छम म्यादै पठाइदु सिन्नडु ठुके गुली दुख पोगे यानु देउ न के छ कुछ कुछ के नाट्यो दु मलाई पुराला छिसा त चिरौली चाहिँ जिन्दगी केनी माउडुली चाहिँ के गुली केनी फुली केनी मफुठे छगा थाहा टाइम न प्याए मजुल मेना मगा हजुर मेना मगा त चियाको जो सोसो मगा 1 मिनेट से उठेन्छ तुरुन्तै सिरठेछ न जिताउन खास सुए चाहिँ मगा त हजुर हजुर त्यसले ओके गुली केनी माउ खाउ चाहिँ केन्त चाहिँ परेछ मगाउथे हजुर हजुर अलि छिसा चाहिँ म्युजिक भिडियोले मिटा दिए जसले छिसामा कलाकार नजरले ठुक कलाकारिता एउटी क्षेत्रले चाहिँ आफ्नो चाहिँ गेना लगे जिउ गेना चाहिँ मन दुख छिगो जिगु मन चाहिँ ठो मचबले त हाम्रो स्कुल बन्नबले नसे चाहिँ इन्ट्रेस्ट छु अब प्याहाउने फिल्म टिभी सो अहिले टिभी सोसो प्याहाउने याना अहिले मेवल कि चाहिँ ठुके झिउ स्कुल कार्यक्रममा चाहिँ ठोमे प्याहाउने र टिभी सोया सोया प्याहाउने सेन्यु एक्टिङ सेक्यु वो यानु खजी मचबले नसे न्याउ प्रोग्राम न जी चाहिँ सामिल जेगा स्कुल न अन चाहिँ अहिले वो मचबले युना से चाहिँ जिउठो कलाकारिता युन अनुभव ख वसेको चाहिँ वो याठेना ख अहिले ठो कलाकारिता ए रखा चाहिँ आफ्नो म्युजिक भिडियो पिके मोडलिङ ए लगे जिपटी चाहिँ गोब्लेन से लगे चाहिँ वो चाहिँ जी पहिला सोचे म हैन अहिले लिपा जुजु ठुया होला संसार थयो ख त यो चाहिँ जी जब बुझे जुल मुला अहिले अबले नसे आछिसँग चाहिँ छुया मालीले सरकार सोचेन याना सोचे यहाँ या फोइ मखु जुचना का अहिले जु अहिले समय अनुसार अठे बदलाउ होला छु अहिले ओके चाहिँ थमिसा कलाकारिताले लगे चाहिँ हजुर आटके चाहिँ जी या फु चाहिँ याला त यो चाहिँ जो मटी वया चाहिँ जी यानु ख हजुर हजुर अलि जस्तै कि छमला घरियासी छिपी छममा जिया मतलब छौ परिवार न गाना छौ कलाकारिताले क्षेत्रले वया अनवया नेवा मिसछिने अझ छि नेवा समाज कलाकारिताले वेला प्रेज छिटा ठा ठाको अवस्था दु उठाको तर छिटा चाहिँ ठोठा से पहिलो सुरु वेबले अनुभव त गे लाग्या जले थाला ठाको एन जी चाहिँ खला पिन्छ न खला गाती इमे ज्यामहरु गाजी चाहिँ यो हे या बानीका छु खला ज्यामहरु इमे खला नान्छ जिथै जाउ नि जिथै पला चाहिँ टोटे मुखु वनाइ चने देउ चाहिँ जिउ चाहिँ यो दिमाग मेरो कर्पिन्छ छुता ल गेरा ल वने नि मुखु हजुर वने नि न मुखु जी गब्लेन अलि छिसा चाहिँ गो म्युजिक भिडियो थातिर जी आतक 7-8 वटा जिनु गला म्युजिक बुचाउ जी नेपाली मेन्यु टिजु छपनाउडु अहिले पोखरा छौ सुटिङ दु अहिले हामी नेवामी चाहिँ न्यापु खुप डेरु गला हजुर हजुर त च्यापुटी गते जीगा ठो बाइक म्युज के कलाकारिता याना चलादेखि कलाकारिता यो चाहिँ छिउ छौ थो सिरियल फलचरायोले न्यु सङ्गो भाग मिटा हजुर अहिले खोटा बजी छौ न्यु मिटा खोटा बजी न छौ मिटा हजुर अहिले ठो चाहिँ अहिले जुन
स्टेज प्रोग्राम पर्फर्मेन्स चाहिँ जी योको यानागा हजुर नाटक साध्य मोरुगा हजुर ओके याना दि हजुर म चाहिँ नाटक मखु डान्स डान्स नृत्य ए डान्स चाहिँ नेवा कल्चर यो ये तया हजुर जिउ नेवा यो त छुछु मागे मार्यो कल्चर सांस्कृतिक हिसाबले वो पर्फर्मेन्स चाहिँ योको ए याना सांस्कृतिक कार्यक्रम ते के भाग हजुर ओके चाहिँ जिटा जिटा यो अफर उडु याना याना अहिले भजने हिन्दी यो राधा कृष्ण जुया महादेव पार्वती जुया हो चाहिँ यो कोही हेर्नु दुका ए एउटा कार्यक्रम चाहिँ किन भाग खाया छ हजुर केलन हजुर छिनप पल्ख लिपछि स खला गयो जी नेनामी भाजु मेजु थौया छि पा मेजु दि हिन्दू नेपाली जु वेक त छिस फेसबुक पाकेन ज्या पनि हिन्दू र गाना मसिका दि फै वेक छ म कलाकार न ख समाजसेवी न ख अति ज्या वेक नए हाक नए मिठा दिगु ठुगु मेछफु छिगु न्यानी ज्यान तेतेन गदु ठुगु न्याय फुची चंगु मिलिपा हाकानासका छिता लस्को स्याना चना ठुगु इले छिसा न्याना चना दिगु दु निवा एफएम 106.6 मेगाहर्ट्ज न्याना वया चंगु छिमिसा ज्याजो ठुगु ज्याजोले साथ बियानी ति जे अनिता छिकपिन गु न्यानी स वया चना गदु ठकाता छ जित प्राविधिक रूपमा ग्वालेना चना दिगु दु रोबिन अले सुशान्त पाखे नप चिटा ठाउँ पाक ठ छाया ग्वालेना चना दिगु दु इन्दु नेपाली जो हजुर वेकन पछि साकन खलबल या पाखे हो नि इन्दु जो नक्तिने छिसा मिटा दिगु म्युजिक भिडियो यो पनि मे ए जियामा मेजो ठुम्मे चाहिँ ठुम्मे यो विषयले न छोटा दिसले हजुर सुबे ठुम्मे यो विषयले चाहिँ जी छ मुकेन ठुकेन मोडले ख मुला छे चाहिँ दाजु थन पारिवारिक ठेटुम ख दाजु न जी एक त मनु यही मुखु अहिले वो चाहिँ अहिले आठुके चाहिँ मिठा डीमा चाहिँ गैर नेवा ख जे नेवा मुखु वेकन न सकबर मेहनत याना दिउडु आग छिसा बालाटा हो मुखी सोयाडी पिन्सन बालाटा दिमाल आ वेको यो लाटेको हो चाहिँ हजुर अथ तर ठो म्युजिक भिडियो यानु बोलेन नि पुछेछु ओके हामीले हजुर इन्दु जुवा छिउप्ती कलाकारिता यो पनि ख ठन्टक तया आछि मियो पाटोले हो नि आ स्यो कस छिसम सानो पाइला तैको संस्था छम अध्यक्ष न जुयादी अझ्याल ठु सानो पाइला रह्यो संस्था चाहिँ गजाउ संस्था ख ठो सानो पाइला का पहिला जिन्ना त यो बेला चाहिँ ठो चिरङ्गु पला नेवा भाषा चाहिँ चिरङ्गु पला जुल चिरङ्गु उपला रका नातेला सानो पाइला रका छिट कन्फ्युज जुलला अहिले न्युली अपोए छिस न्युए नातेया तन अछ्यान्जनडु चले नाचनडु सानो पाइला रे आ छिल सक्न जायाबलेला त हुन्ठा चोय वनी मुखुनी मला पाइला पछि चिरङ पाइला नहे झि सुरु जन्म जुल्की मस्त पाइला चिरङ ए जइनी मला न सानो पाइला ठुलो पाइला जया वनी नि ओ तेके या अथे ना छिना बुलु ए जाया ना वनी बाबालाको जाया ना वनी मनु त चित्त बुझे जुइमा फोकसित न चिस जाया छित येक्यो मखु मेपिन्द येकी माला सोयादी पिन्द मला संसारै त येकी मालका छिटो येक्यो मुके छिसा चाहिँ चित्त बुझाया फेकेमा दयो चाहिँ जिउ चाहिँ ओ चाहिँ लक्ष्य हो अहिले सानो पाइला सोच चाहिँ हजुर सानो पाइला चिरङ्गु नासै बुलु ए वनीका बिस्तार वनी हठाय चाहिँ मजु जिउ लाइफ चाहिँ हजुर यो विचार गर्यो हजुर अलि ठो सानो पाइला न चाहिँ आँखा पिछा चाहिँ गजा गजा जाइन चला दिएको सानो पाइला न चाहिँ झिस घाँस बाँस कपास वेसोङ जगा थाहा छ मेरो छुन्न त माली ठेम छ ओके लागि चाहिँ आँखा पिछा चाहिँ कुटाइ नाच्न हजुर ओके लागि यहाँ नाच्नु अहिले आज छिता चाहिँ थासन थासे हरेक क्षेत्रले छि ठो लकडाउन यो इले हजुर लकडाउन यो इले चाहिँ आँखा पिछा राहत वितरण चाहिँ कया हरेक चीजे लुगा बेङ्कन चाहिँ कया हरेक चीज त ज्याइ नाच हुन खाना आँखा पिछा चाहिँ ठोया नाच्नुपट्टि ज्यायो बापत पाँच मिनटसँग चाहिँ गुल्टाको एक आदिल गएना चाहिँ आँखा पिन्ड चाहिँ प्रतिक्रिया बिहादिल ठुकै विषयले छोटे हालिसने ठुके चाहिँ सकस्या चाहिँ सकस त यही कि मारे हो मरु मला घुमेस त यही घुमेस त म यही चिसा चाहिँ घुमेस त ये के हो घुमेस त म ये के लागि जाया मखु ठो चिसा चाहिँ सुई त अभाव परे जले इम त चाहिँ चिसा छुथै त माउपट्टि झिउ पाखे सानो पाइला पुरा जुइमा घाइयाउ ख सुई त खुसी आउ लागि मखु ठो सुई त बाला बामला ढाकिउ लागि मखु सुयु न ने मख पिन्द नक्यु पुनि मख पिन्द पुङ्क्यु मला जस्तै आचिस ठो
कोरोना बोले छे होना त होना अब के न यो कोई ढु कहानीला त्याबले ताको ए जुई तर यो कोई जी फुपटी शिवपटी ताका आ जस्तै ने मख पिन त झिसन न के उर्का झिसन तर हो जाए थे वो सोचे या मुजुका आ गुमेसा लाज लगे न जुइला आ जस्तै जी छे ये खला मनु तेउ जी नेवाटे जी म न्यामे जी म मलाई झिसन न के माउ थाकु पिन त झिसन बिए मा न के मा तर जिउ चाहिँ अपठन लाज र लाज ऐना चाहिँ डर ऐना चाहिँ अपस्या मका पिनडु तर जी आवश्यक देख न यो ठाकुया चाहिँ जीवना जाकी दक्को सोयाना छुन्न मुरु एन काट माने मजु पिनडु तर जीवे कपिन त समझेन छिकपिन्यो नागबले प्या वइ मुख जी बचन बिहारका ठेना बचन बिहा जी एना दुनदुने जी एना याना चुनुडु हजुर अहिले ध्याबले चाहिँ आखन पिसा चाहिँ ठो सानो पाइलर हेब्रे ठो संस्था त गेना न्याका चनादिको अनपिन त बिटल गणन गन वेउ छौ आइसु रोटला देमा तर गेना चाहिँ आखन पिसा चाहिँ ठुके चाहिँ न्याका चुनु जी फर्स्ट जी सुरु यानु पटला आज उठो कलाकारिता है पचा वो पति थिवा अहिले ठो परफॉर्मेंस चाहिँ जो यो कोइ हो परफॉर्मेंस चाहिँ अहिले जी त ठुली उली लगा त हमको जो ला खाली मजुको जी त अथि ग्वाल तिबला उकेला अथिला पारिश्रमिक होया चौंडो उकेन जी कमे यानु तिबा सोयाना जी त वो तरङ लगे जो कलाकारिता जी वो पति तिबा जी दको समाज सेवा है जी छला चुनुडु अहिले थो क्यान्सर पीडित मृगौला पीडित पिन त चाहिँ जी दुने वनाए ओ चाहिँ सुन्ना न मखंग फेसबुक मट सी याना चुनुडु थो फेसबुक त यो चाहिँ जो मेवे ख थो लिपायु पति मखला आठो याये मारे कोरोना में लेजको ख यो 50,000 जो फेसबुके तर वन फेस मोबाइल त यो दु छिस हजुर हजुर अहिले थना वो पारिश्रमिक चाहिँ ज्याठिन अहिले अनलाइन बिजनेस न याना चुनुडु जी अनलाइन आजि ला खाली मजु सामान त दजी वो यो सामान जस्तै अंगु मखला झुमका लन्ड्री ब्याग तन्न यो जी व्यापार न याना चुनुडुका तर यो कुस्या मस्यु जी आना याना चुनुडु जो हरदम न्याब्ले 24 घण्टा जो ब्यागे सामान न दया चनी छिकपिन त मासा ओन अर्डर याना दिस जो ब्यागे दया चनी आनन्द याना चुनुडुका हजुर त्यहाँले चाहिँ थाउपति थैके दुपनि सिप न ठमेसा छला चना दिगु दुजुल त्यहाँले थाउपति मननसे दुपति समाज सेवा नेन लगेछन् ज्यासन दिगु नक्तिन छिसा तया ड्युटी छौ खसुलुम ना होले ड्याड्याले समाजे ठो लकडाउन इले गुल्ली मनोटे स फा वे लागि चाहिँ जी ट्विटर ठुली बिया जी उटा उली बिया ड्याड्याले चाहिँ फोटो नि हन्जको वेटा चाहिँ मनोटे स ख्वा केना फोटो कया याना पाउदु तर आकनि उटे हरेक फोटोले जिन सोया जिन फेसबुक न सोया आकनि उटे हरेक फोटोले चाहिँ कापिन उपटे चाहिँ फोटो चाहिँ ख्वा टक्न मख्यासी मखला अनपिन त चाहिँ आक्न वो याना चना दिउपटे अनपिन यो रिक्वेस्ट क के अनछु खगे कर मखो वो कपिन्यु रिक्वेस्ट ल मखो तर वो जी पहिला वो सोचे नाइ जाय नुख त या नि हो जी जिस छारा स ठुलो मंगी मोजु जिस छछा बिका आजी छछा लागि जको बिलका मखला छछा बिसाको छछा नको जिस इज्जत मेपिन्यु इज्जत चाहिँ खेलवाड या मोजु छक बिया वे कपिन त सोया मेपिन्छ ताइपिन्छ आजी नेवाटे लागि चाहिँ वो छौसके बामलाउ दु मखला न्याके दुख जुसा वो छता याना दि मटे त जो न इनाब दु दुख खनी मखु पिने जको खनी मला ठुइटा ठे या त ठे बिल ठो सानो पाइला न गाचिस रिस राग या मोजु सुना न सुइतन तर चिसा चाहिँ सक्दो सपोर्ट या मार्यो चाहिँ त्यहाँ मात्र न्यङ्की चाहिँ मोजु वो न्यङ्कु कारण ए धाइला जित ठो छछा कासाके छछा नेसाके तुमसँग खन्यङ्कीला त यो चाहिँ यो कोइ डर दुठो त जो समाजे दुठो खना न चौडु जिठो खन्नु न दुठो मेपिन्छ याना चौ भोगे याना चुनु न दु भोगे यानु रे मलाई इमसा तया चाहिँ जि यो कुसेको दुका हजुर वे हिसाब न जिठो ज्या चाहिँ सोया सम्झे जुया जको सोचे ना जको यो हजुर अनि जस्तै कि आग्न ढाठेन तो छे वना इमो अवस्था छ इमो गयो ख छुख ढायोपटी अयो अवस्था छक छिपिन ब खजुबलेन जुगु समाज न सुन डस खबर याना दिसा लगान जिटन छिसन रिक्वेस्ट याना दिगु खला अलि ढाबे ठासन ठासे छिरन कीर्ति पुरेन छिछमा यले चना दिसान यले पाखेन न कीर्ति पुरेन मखला कीर्ति पुरेन चाहिँ फुड बैंक ढाकन पिसा चाहिँ को ग्वालेना चना दिगु जुल ढाबले अब छे वना इमोपटी अवस्था सुएबले तर पिनी सुएबले चाहिँ एकदमै बाला तर दुनी सेले एकदम नाजुक अवस्था न दुपी खना ओके विषय एकदमै त्यो चाहिँ
आज जस्तै नाजुकलाई यो कोही नाजुक तयाला तयाय म फुजिदला वो खानाले बच्चा खोबी ओठेन जुई छारा छ जुए मिखा खनु जुल वासा याटा टके तिबा दै मखु मनु टेके हला अहिले जिउ के फुड बैंक के वे सोयाए खछु ओ सीतामल छौ छौ पट्टा न टेटे बिया छनुडु अहिले चिक ओ मालिसिया उपति चिक बिरेमिटे द यो चाहिँ जिवे सोयाए जि दको सामान ठपे ठपे ना इंगु खछु हजुर इमुए नाजुक अथिन जे अल गुमेस न जाकी यो दुनी ठोखना सुनान मसुनी आठौं ख प्या होइ जुल के लागि यो सुबे हला जाकी दुनी चाहिँ नि 50 रुपैयाँ 100 रुपैयाँ चाहिँ तया बिया छनु दुका ओके त्यो चाहिँ लाडे सिधा मबि हजुर म बिया जाकी दुनी अहिले इमसन सिमको अहिले लिपा मनु सुसु म मुसु बिन दु मला ख जुए मको दुनी चाहिँ 50 100 जि एना चाहिँ सीतामल नेट चाहिँ जी बिउ ख अहिले लिपा चाहिँ दिपा मबिसी जी दिपा मटस चाहिँ जी सीतामलले छौ छौ पट्टा तया न बिउ दु त्यसले अनि फेरि अवस्था सोया आकनेपट्टि वो बिउपट्टि प्रक्रिया न चेन्ज या हजुर एकदमै जी चेन्ज यानु दु हजुर नि ते चेन्ज यानु दु अलि आकनेपट्टि संस्था एउटा जी खना तरकारी समेत न ग्वाली हो जाकिन ग्वाली हो जाकिन हो हजुर आफ्नो चाहिँ याना चौपटी ज्या अरियोपट्टि अनपिनु मनस्थिति अनपिन त ठे आफ्नो चाहिँ याना चौपटी ज्या बालाहरु गयो मटाउ जसो पक्क न अनपिन ग्वाल यही मखुजी तरकारी समेत तरकारी बजार तरकारी समेत न वोडी चीजला एकदमै टरौके चीज छ अनि वो तरकारी त चाहिँ जस्तै कि नियो वे साथके बिमफ्टु डाल्ला असला होला सेनाउनी तर उके त गेना चाहिँ आकन पैसा म्यानेज याना अनपिनु ठासन ठासे चाहिँ माउले ठेंका दिए आजी छिसा चाहिँ गे अर्का रासले नि ठो छिटा छम उ बहिनी न चाहिँ छिटा फोन याना होला हजुर ना चाहिँ जी ना नालो भने चाहिँ हजुर अहिले उ बहिनी न चाहिँ न तरकारी न जिमसन ग्वाली यारका ताल या त वे कम्पिन्सन ओहो तरकारीलाई यो बिया दिला तर सुजेर वे कम्पिन्सन बाबा लावे बिल अहिले चाहिँ जाकी ए छपो भ्यान्टा डप्पो बिगा इमसन मिक्स तुलटुल तया बि बोराका बोरा बिगा अहिले चाहिँ वे जाकी ए छपो तया बिउ पाकिस्तान ठपा पोजी मलाई परिवार सोया परिवार अपो पिन त पचा पोए तया बिउ अहिले ठोक ओ चाहिँ ठोजुल अहिले अब गेना म्यानेजर यार घर सिउँपट्टि चाहिँ झिस माकडु मलाई माकाइट नक्यु अयो केरा किरा अयो बि नडु अट सिउँ दक चाहिँ झिस माकाइट छया बिउगा हजुर इबिन ड्यामला त मलाई माका न ड्यामला त अहिले जिउ ठुके मनु त न पाजल फुक्ठासँग ठ्याक्कै मिले या ओ चाहिँ त्यहाँपट्टि सब ठ्याक्क डको मिले जुको न्याउँछ मिलेन भगवान ठ्याक्क मिले याउँदछ मिले चाहिँ जुको ठ्याक्कै हजुर सु हन्टा न जुइमा वान छेमा ठ्याक्कै म्यानेज जु ओके त हजुर त्यहाँ आमा कयो नाकाले जी छौ बेउ छुलुम नागोले हामीले